momentous. Igotini itogeru Governor Nderitu Mũrĩithi egwikinyitie tene hamwe na munini wake guthikiriria itua ria igoti ria gutuithania kana no eguthie na mbere na wira kana muingi wa Laikipia gucoka ndebe-ini. Na thutha wa thabari cia thiini na nja wa igoti ya muthia ya kinya thutha wa igoti itugeru gukindira uhotani wa Nderitu. These are the orders. The petition of appeal dated 6 September 2018 is hereby dismissed. The judgment of the Court of Appeal dated 31st July 2018 is hereby upheld, and for the avoidance of doubt, the declaration of the result of the election by the Independent Electoral Boundaries Commission in respect of Governor for Laikipia County is hereby upheld, and for the petitioner, appellant hearing shall bear the costs of this appeal. Mwena wa Nyahururu na Nanyuki kaunti ya Laikipia aikari ni mamukiritie itua riri makiuga ri wira ni uguthie na mbere. Mabarabara ma nanja ma kaunti ni mathiite magithondekagwo na no tuonete kundu kuingi ni kwagirite kuringana na utongoria wake, na koguo no turehoko na kuria gutigarite no gukuhinga. Ona riu ni turorio na andu aingi mari na maundu ma waiver ithe ya kiria ya kuriha rates thiini wa guku kaunti ya Nyahururu, no turahona undu ucio no akuhota kuingira tondu riu ndakiri na cira munene araruta, koguo maundu mara mothe twetereire ni turetehokania gutuhingiria kirioneki kiria ari nakio akiingira thiini wa kaunti ino ya Laikipia ni eguthie gukihingia ni tondu ni ekuruta wira, ni tondu ni njamba ya wira, na to muthurire ni tondu wa gutuika ni njamba. Mwena-ini wake Governor Nderitu Mũrĩithi uri uma igongona-ini ria mathiko mwena wa Thubiri Kinamba ni amukiritie itua riri na riu kiria gitigarite ni gutungatira muingi wa Laikipia, kwa sababu wengine walitupeleka huko na ni haki tu, ingawaje ni vizuri pia na koti imetoa uamuzi wa kipekee sana kwamba ingawaje uchaguzi is a process, dispute hizo ambazo kama ni za nomination zimaliziwe wakati wa nomination. Gavana wenyu ni Nderitu, sasa hakuna wasiwasi na akalie kiti sawa sawa. Na sikusikia akisema anataka tamu nyingine isipokuwa hii inakuja 2022. Atongoria na ikari ya kaunti ino ni moritio manyitanire niguo hamwe mahote kuhingia kioneki gia kaunti ino. Konino gwa cira uyu ni ta kweruhio kwa mwihoko wa muikari wa kaunti ya Laikipia ati ciraniro iria erirwo ni ikuhingio, nake Governor riu athune shati na athie na mbere na gutungatira muingi wa kaunti ya Laikipia atari na wagagu. Ngiribotera Inooro TV de Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Gathoni Wanjihia.